urworutare Bibiri ivuga nuru. What is this rock the Bible talks about? Urworutare nirwo kristo tuvuga uyu munsi. You need to be on that rock. Ariko urworutare rwaba rwamenetse. But the rock could be divided. Muri urwo rutare in that rock niho ndibucishe ubwiza bwanyu. My glory will come by. Hanyuma uraza kundeba. Then you shall see me. Ariko urayiba umugongo. But you will see my back. Kureba mu maso hanjye. Not my face. This rock is the same Christ we speak of today. Kandi kristo niwe mwubatsi w'itorero. And the Christ is the founder, the builder of the church. Nearby God har'urutare. there is a rock. So Matthew 16 verse 17 up to 18. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye ahubwo ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for the flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also said to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Hanyuma turangirize mu gitabo cyo Kuva. And we are going to conclude in Exodus 33 chapter 33. ku murongo wa 20. Verse 20. Ngo kandi ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka arongera ati kuri 21 hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ni ku rutare. But he said, You cannot see my face, for no man shall see me and live. And the Lord said, Here is a place by me. Here is a place by me, and you shall stand on the rock. Ngo kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushira mu busate bw'igitare ngo twikirize ikiganza cyanjye ngezaho marira kunyuraho. So it shall be while my glory passes by that I will put you in a cleft of the rock, and I will cover you with my hand while I pass by. Maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. Iyerekwa ryo kubaka itorero ryahereye kera cyane. A vision of church planting started long ago. bw'Imana yaganiraga na Mose ku bibazo by'urugendo rw'Abisirayeli bajya mu gihugu cy'isezerano. When God spoke with Moses on their journey of Israelites going to their promised land. Mwibuke ko amateraniro yacu cyangwa se igiterane inyito iravuga ngo nzubaka itorero. Remember the theme for our conference is I shall build my church. Nzubaka itorero. I will build my church. Ninde uzubaka itorero? Who will build the church? Ni Kristo ubwe. It's Christ himself. Kristo azubaka itorero. Christ will build the church. Itorero niki? What is a church? Reka dusubire gato mu mateka ayo muri Bibiliya. Back to the history in the Bible. Mose amaze kugendana n'Imana. After Moses walked with God, bari mu bihe bya nyuma. they were in end times, the last days. Kugira ngo babashe kuzinjira mu gihugu cy'amasezerano. So they will enter the promised land. Yagize igihe kirekire avugana n'Imana. He spent time speaking with God. Ubwa mbere yavuganye n'Imana, Imana yari mu muriro. The first time he spoke with God, God was in the fire. Ari mu gihuru cy'umuriro. And he was speaking through a burning bush. Kigasha. It will burn, ariko ntigikongoke. but will not be consumed. Mose aratangara cyane. And Moses was amazed. Akururwa n'amatsiko. And he was intrigued by the curiosity. Yarajyanywe n'umwuka w'amasengesho. Yarajyanywe n'umwuka w'amatsiko. He did not draw closer because he was prayerful, or the Spirit was leading him. Ajya kureba ariko kiriya ko mbona umuriro mu gihuru ariko ntigishe. But he was curious. I see the bush being burned but not consumed. Imana ivugana nawe iri mu muriro. So God spoke with him through that burning bush. Mose yari yarize mu Giputa. So Moses was taught in Egypt. Imana zitandukanye.
of the different gods. yari yarize imana ubwoko bw'Imana 10. He learned the 10 types of gods. nyina yari yaramubwiye indi mana y'Abaheburayo akiri muto, ariko imana za Egiputa nizo yabanaga nazo buri munsi. However, his mother has trained him in time by a special God of the Israelites, but daily by day he lived and experienced the lives of other gods. bayitaga imana y'Abaheburayo. They called him God of Hebrews, iyo niyo nyina yamubwiye akiri and umwana. that's the God his mother trained and taught him. aramubwira ko ari Umuheburayo. And she told him, you are a Hebrew, bagira se and you have a father. bakomokaho witwa Lewi. You have a forefather called Levi, hanyuma akavuka kwa Yakobo. and he is a son of Jacob. Yakobo akavuka kwa Isaka. Jacob of Isaac, Isaka akavuka kwa Aburahamu. Isaac of Abraham. iwacu kera And our place, hari hakurya y'uruzi it was across the river mu gihugu ca Kalidayo. in the country of Chaldean. ariko ikintu cyitwa imana But this thing called God, gihamagara sogokuruza called our forefather, ngo genda mu gihugu nzakwereka. said, go to a land where I will show you. mwana wanje rero, My son, iyo mana twe niyo twemera. so this God is whom we nubwo believe. turi aha mu Giputa Although we are here in Egypt, bafite izabo, they have their God. ariko of twe course. twemera igihe abasogokuruza kuko niyo yacu. But for us, we believe the God of our forefathers. because bayitaga he's our imana God. y'Abaheburayo. So they will call him God of Hebrews. iyo niyo yaba data na basokuru na That's basokuruza. the God of our father or forefathers. mose asubira ku mukobwa wa Farawo. So Moses returned to the daughter of ari Pharaoh, hagati y'imyaka 5 n'itandatu. and he was between 5 and 6 years kuko old. nicyo gihe yarerewe aho ngaho bamukuye mu kato karimo amazi. Because mu after mazi. took him off the basket in the water, he lived there for 5 to 6 years. aragenda ngo yigishwa ubwenge bwose bwa Egiputa. He was started by all the wisdoms of Egypt. ngo arakomera mu mbaraga no mu magambo. He became mighty in words and also action. yarakomeye mu magambo, He was mighty in words yarakomeye no mu bwenge. and mighty in his niyo wisdom. teoloji yari yarize So that was the theology he had been y'imana taught z'Abanyegiputa. of all gods of Egypt. iyo amapfa yabaye When there's a drought, bahamagaza imana y'imvura. they will call God of rain. iyo urubura rwateye When there's a snow, bahamagaza imana ihagarika ibiza. they will bring God, they will call upon God who stops all the iyo ikizuba cyabaye when it's catastrophe. the other iyo catastrophe. ikizuba cyabaye cyinshi When it's sunny, bahamagaza imana izana uburumbuke. they'll bring God of fertility. Donc, buri kibazo cyari gifite akamana. So every problem they have a God to solve. mose rero urumva ko muri we yari afite imana nyinshi irimo n'iy'Abaheburayo zose zari imana. So Moses in his mind, he had all kinds of gods in him, even the God of Hebrews. hanyuma ajya kureba rero hariya mu gihuru. So he went to see the burning bush. aravuga ngo ndiga iki He kiha. said, what's happening there? mose akiyagera As he got ijwi closer, riramubwira ngo mose and the voice told him, Moses, ngo kuramo inkweto zawe kuko aho uhagaze harera. untie your sandals because where you're standing is the holy place. agira ubwoba. He got afraid. ijwi ariko ntabone nyiraryo. A voice, but there's not a person. mose akuyemo inkweto. Moses, he untied his shoes. aravuga ngo urinde. He said, but who are you? asubira muri rya nyuma ngo ndi imana y'abasokuruza wawe. The voice repeated, I'm a God of your forefathers. noneho ya mana niriyo. And he said, okay, so this God is real. iravuga. He speaks. mose ndashaka kugutuma. Moses, I want to send you. nzababwira ngo urinde. And he said, whom shall I say you are? ngo uzababwire ngo ndiwe. Tell them, I am. ndi uwo. I am who I am. ndiho. I am imana y'abasokuruza. the God of your forefathers. niyo ikohereje. He is the one sending you. okay. mana njyewe ndi umuscientifique narize. Say, God, you know me, I am a scientist. nkeneye ibimenyetso bibapuruva kuko ntuzakome sinzaterura iki gihuru ngo ngijyane. I need facts. I'm not going to carry this burning bush and prove to them that you really exist. nibambaza If they ask kababwira me, ngo n'imana y'abasekuruza. and of course I will say it's a God of their kababwira forefathers, ngo ndi uwo ndiwe ndiho. and I would say you are, I am. bazavuga ngo ibyo uvuga ntitubyumva. They will say what you're saying doesn't make ati sense. icyo nicyo kibazo. You say, oh, that's your problem. ufite iki mu ntoki. What do you have in your hands, Inkoni Moses? y'umushumba. So I have a staff of a shepherd. yijugunye He hasi. said, cast it down. mose yijugunye hasi. When he cast it down, ihinduka inzoka. it turned to a serpent. ishaka kumurya mose ariruka. And about to bite him, he ran away. kuratinya iki mose. So why are you afraid, Moses? inzoka. Just a serpent, he ni said. inzoka.
You think it's a serpent. sinkoni yawe Isn't your stuff you just lay down? n'inzoka. No, it is a snake. Imana ngo fata ku murizo wayo. And God said, touch the tail. Akoze ku murizo When he touched the tail, ihinduka yankoni. it turned back to the staff. Harongera ifata. And he took his staff. Uyu muntu He said, but this man, koko yitwa ndiho. he is I am. Mu mutima In his umunsi heart. se bazanyiba inkoni kagenda bizagenda gute. Maybe he said, what if they steal my staff? What's going to happen? Imana iba yabimenye. But God knew. Iravuga ngo fata ukuboko kwawe He said, take your hand gushire mu gituza. and put in your bosom. Agushize mu gituza. When he laid in his bosom, Imana imuha ngo gukuremo. God said, take it out. Akuyemo When he took it out, asanga yarwaye ibibemba ahantu hose n'amaboko ye. he was defiled with a leprosy all over his hands. Ndarwaye. He said, now I am sick. Tuza Mose, tuza Sick. ntukapanike. He said, don't panic. Be Subiza ukuboko still. hahandi. Put it back where you got it Asubijeyo. from. When he put it back, Ibibembe biragenda. he was healed. Ati ibintu niriyo. Said, this is real. Nibanyiba inkoni ntibaziba ukuboko. If they steal my stuff, I will still have my hand to prove. Ariko iby'Imana. But things of God, Okay, ndemeye. okay, now I agree. Ariko uzi nawe uzi ko ngira kugugumiza iyo mvuga simvuga cyane nihuta. And he said, God, but you know how I talk? I don't talk fast. Ndabegeye ndagugumiza. Simvuga. I settle. Rero sinzi uko bigenda. But I don't know how what's going to happen. Imana yavuze ati mo But God said, Moses, ninde utera kuvuga no kutavuga. who gives people to speak and who makes them mute? Atariko namenye icyo ushaka. But I know what you want. Urashaka undi muntu. You need another person. Kuko kuvuga no kutavuga ukize uko kwaguhinduka ibibembe ugukuyeho kurakiza ingono uyikubise hasi. Tujura umwana w'umuntu aragoye cyane murabyumva. And I know if you are complaining about speaking, I know exactly what you mean, but I've already proven to you. And you know dealing with men, it's very hard. Turi mu bice bya 3 na 4 byo kuva. And we are reading, this is a part of Exodus 3 and 4. But okay, ndabidije ngiye kuzana Aroni mwene nyoko mugenda And I- none ugubwe neza. I know what you want. I'm going to bring your brother Aaron, and he's going to be next to Muzi you. ko Aroni yaje You know how Aaron Baja kwa went Pharaoh. in? They went both to Bavayo. Pharaoh. They came back. nyuma yo gukubitwa ibyago 10. After the 10 plagues, Imyaka ibyago 10 bimaze guca muri Egiputa. after the 10 plagues had happened in Egypt, Kuko buri cyago cyose cyahinyuzaga y'Amana Mose yize. because every plague would challenge each God that Moses was taught. Kandi buri cyago cyose cyahinyuzaga ibyo Farawo yari yizeye. And every plague will challenge everything Pharaoh believed. Icyago cya nyuma nicyo cyabababaje. But the last plague was the most severe. Farawo yitwaga Imana. Pharaoh was a god. Umwana we wari ugiye kumusimbura bari bamaze kumuentroniza kuba umwana yari imfura ye agiye kuzaba umwami mu minsi ikurikira. His son who was to replace him, he was already prepared. Nicyo cyatumye Imana yica abana b'imfura kugira ngo Imana bafataga nko iyo umwana w'umuntu nayipfa. Because that's why God caused every firstborn to be killed, because they knew a man as a god and God had to remove that. Uwo munsi Imana mu moko yose yaremwe ku isi ihita ihindura Isirayeli umwana wayo w'imfura mu yandi mezi. Kuko imfura zapfuye muri Egiputa hasigara Isirayeli, iravuga ngo Isirayeli kuva uyu munsi ubaye imfura yanjye. Donc ugomba gukora neza kugira ngo andi mahanga kurebereho ku mwana w'imfura. Because of that day, God chose Israel to be his firstborn, because everything else firstborn had died. And he said, Israel, I have chosen you to be my firstborn, and every other nation will be looking up to you. Baragiye bageze ku nyanja itukura. They went when they got the Red Sea. Imana ibwiye Mose God speaks to Moses. ushira inkoni yawe hejuru. Say, put your staff Inyanja above the icitsemo waters, kabiri. and the waters divided. Bageze mu butayu When they got to the babura wilderness, amazi. they didn't have water. Imana yongera kubwira God Mose spoke to Moses again, ati fata kiriya giti cyumye and take that tree ugishire muri aya mazi arura. and cast into this bitter water, Amazi y'amara araryoha. and the marrow will be sweet. Donc Imana yagiye ivugana nawe. So God spoke with Moses in Nyuma different y'amezi places. 3 gusa And after 3 months, Imana imusaba randevu ngo babonere ku musozi iminsi 40 bombi. God asked Moses to come and meet with him on the mountain for 40 days. Bagirana iminsi 40 They spent together 40 N'amajoro days 40. and 40 nights. atarya
without eating atanywa, or drinking. yahaze gusa ubwiza bw'Imana, He was full of the glory of God. yuzuyemo icyubahiro He cy'Imana. was filled with the glory of Imana God. ikavuga, God will speak, Mose akavuga, Moses will speak, akabona ikintu cyandika ku and we ibuye, see things writing on the Akabisoma. tablets, and he will read. iyo yari ekritire y'Imana. This was the handwriting of Mose God. aratangara cyane, Moses was amazed. aragaruka He araje came back to abibwiye the Abisirayeli, and told the Israelites, aranarakara, and he was even amenagura upset. amabuye, He broke the tablets he asubira had, kandi ku musozi, and he went back to the mountain agirana n'Imana kandi amajoro 40 n'iminsi and 40. spent again 40 days and 40 nights with Imana God. iramubwira ngo noneho And God said, this time, njye Moses, sinandika, I'm not going to ni write. wewe wandika. It is you who's going to Ndakora write. dicte. I will tell you. Imana imusaba ibisate bibiri by'amabuye. God asked him for 2 tablets. Mose aranditse, Imana ikavuga ngo andika iki. Moses started writing. God would dictate Yari him azi to write. kwandika. He knew how to write. Yari abizi. He knew how to Imana write. iramudikita arandika. God dictated so he would write Amategeko 10 yose all arandika. the 10 commandments he wrote. Araje abaye mu Bisirayeli. He returned to Israelites. Wumva umwana w'umuntu, So listen to this hari man. ikindi kintu cyagombaga yifuzaga yatarabona. So son of man needed something else beyond what Iki he had gice cya seen. 33 So twasomye this chapter 33 where we ku read murongo wa 12 on verse 12, ngo Mose abwira Uwiteka ati, Moses told God, ngo dore ngo ujye undege kuti jyana ubu bwoko ariko ntumenyeshe uwo udutumanye. Moses said to the Lord, see, you said to me, bring out these people, but you have not let me know whom you will send with me. Wibaze agendana n'Imana, Remember, he walks with God. bari kumwe n'Imana. He is with God. Ati umva rero Mana, He said, God, listen. uwo runtuma njyenyine ariko ntumbwira ubundi tujyana. You always send me alone, but you don't tell me who else is going to come with me. Tibwari ubwa mbere. This was not the first time. Imana yari yamubwira ati ndaguha marayika wanjye akuyobora. God had told him, I will send my angel, will go with you. N'ubundi uwo marayika arahabaga. And the angel was there, of course. Ku manywa yari igicu That during the day was a cloud. cyaragendaga It will walk with them, bakagikurikira, and they will follow it. mu ijoro At night, kikaba inkingi it y'umuriro will be a pillar of fire. bagakurikira. They will follow. Haba hakonje mu When butayu, it's cold in the wilderness, ya nkingi y'umuriro igahinduka ubushyuhe kuri bo. the pillar, the fire of pillar will warm them. Haba ku manywa icyokere ari cyinshi, cya gicu nanone kikababera amabeho kikabatwikira. When it's daytime and it's too hot for them, the pillar of cloud will come and cover them. Ku murongo wa 14 Imana ibwira Mose On 14, God speaks with Moses. ngo ubwanjye nzajyana nawe kuruhure. He said, my presence will go with you and I will give you rest. Nzajyana nawe. I will go with you, Moses. 15 Yes. Mose ngo abwira Uwiteka ati ngo ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ubwo bari mu nzira bagiye kugera barareba hakurya i Kanani, bati aha ntituhava nitutajyana nawe. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ikizamenyesha yuko nje n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki, si ukujyana natwe bigatuma nje n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Jyana natwe. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people. So God was not very complicated. Ku murongo wa 17 On 17, Imana yavuga ngo Mose we icyo uvuze nicyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha kandi nkakumenya nta kundi, icyo ndagikora, ndajyana nawe, ndabajya imbere. the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight. 18 On 18, Mose ntaranyurwa. Moses is not satisfied. Okay, urajyana nanjye? Are you really going with us? Umva rero, Listen. nyereka ubwiza bwawe burabagirana, ndashaka kukubona. Please now show me your glory. I want to see your glory. Bijya byo mu muriro, mu nkuba, mu bike. The things of thunder, the things that you showed me yourself through fire, I don't care. Imana yaramubwiye ngo icyo usaba ndakiguha cyose. God had asked him, whatever you ask, I will give to you. Okay, Imana ati sawa 19. On 19, ngo ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. I will make all my goodness pass before you. Igihe ubwiza bwanjye buzaba buguca imbere,
When my glory passed before you, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka. I will proclaim the name of the Lord before you. Donc nzaca mvuga ngo ni yawe utambutse. That means I will pass by you and say, it is Yahweh who Nicyo passes. kizatuma umenya difference yanjye n'abandi. That's what will tell you the difference between me and others. Nzivuga izina ryanjye. Nzavugira izina ryanjye imbere yawe. I will proclaim the name of the Lord before you. Umurongo wa 20. On 20, Atariko. but he said, Tiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. you cannot see my face, for no man shall see my face or me and live. Moses, wansabye ibintu byose. you have asked everything. Ariko ndebye mu maso. But if you see my face, wahita upfa. you will die. Kandi ndacyagukeneye But I still need you ngo uyobore aba bantu. to lead these people. Ariko tugiye gukora arrangement. But we are going to arrange ourselves Kugira ngo nkwereke ko vraiment ntako ntakoze. for me to prove to you that I've tried everything for you. Ku murongo wa 22 niho twasoma. On 22 is Tujye kuri where, 21. so let's go to verse 21. Ngo hariho ahantu bugufi bwanjye. So there is a place by me. Ubwo Imana arimo ivuganira nawe akumva ijwi rye. You need to know this. God was speaking with Moses, and Moses would hear his Ariko voice. bugufi bwanjye He said, by me, hariho ahantu there is a place. nawe ujye kuhagarara ni ku rutare. You shall stand on the rock. Ndagira ngo ntutakaze igitekerezo aho Yesu yabwiye Petero nawe ngo kuri urutare. Ndagira ngo iryo jambo urifate muri yo. I want you to focus and keep this word where God spoke to Peter and said, on this rock. Yesu amubwira ngo kuri urutare. And Jesus spoke to him and said, on this rock. Imana ibwira Mose. And God tells Moses, Hariho ahantu bugufi bwanjye. there is a place nearby me. Har'urutare. There is a rock. Kandi ubwiza bwanjye buraza kuhanyura. And my glory shall pass by. Gusa biragoye. But it's hard. Ndi bunyura aho hantu. I will pass by. Nawe uhagararaho. And you need to stand there. Hagati y'urwo rutare hariho umwenge munini cyangwa se hari ubusate bunini. Between this rock there is a cleft. Uhagarare hariya hanyuma urungurukiremo. You need to stand there and you will pick. Urareba hariya muri uriya mwenge w'urutare. Through the cleft you are going to look. Ndaza kurunyura imbere. I will come and pass by. Uraza kumbona. You will see me. Ariko aricyo dukorana nawe. But there's something that needs to be done with you and I. Sindi bukwiyereke mu maso. I'm not going to show you my face. Kuko nundeba mu maso urapfa. Because if you see my face you are going to die. Kugira ngo utandeba mu maso. So for you not to see my face, Ndafata ikiganza cyanjye. I'll bring my hand Nzibe wa munwa wa mwenge. and cover the cliff Kugeza igihe marira kunyuriraho nimbacaho. until I pass out. Hanyuma ndibuhindukire. Then I will turn Urebe umugongo and wanjye. you will see my back. Nubona umugongo wanjye. When you see my back, Uramenya ko ari njyewe. you shall know that it is me. Ariko mu maso. But my face, Tuwahabona. you cannot see my face. Turumvikanye. Are we together? Mose bati sawa. Moses said, okay. Ariko ugende kuri urwo rutare. But you need to be on that rock. Ariko urutare rwaba rwamenetse. But the rock could be divided. Muri urwo rutare In that rock, niho ndibucishe ubwiza bwanjye. my glory will come by. Hanyuma uraza kundeba. Then you shall see me. Ariko ureba umugongo. But you will see my back, Ureba mu maso hanjye. not my face. Uru rutare Bibiri ivuga ni uru. What is this rock the Bible talks about? Uru rutare nirwo Kristo tuvuga uyu munsi. This rock is the same Christ we speak of today. Kandi Kristo niwe mwubatsi w'itorero. And Christ is the founder, the builder of the Bugufi church. y'Imana Nearby God, hari urutare. there is a rock. Ahari urutare Where there is a rock, hahagaze umukozi w'Imana. there is a servant of God. Ahari umukozi Where w'Imana there is a servant of hari God, ikiganza cy'Imana. there is a hand of God. Ahari ikiganza Where there is cy'Imana a hand of hari God, ubwiza there bw'Imana. is a glory of God. Ahari ubwiza Where there is bw'Imana a glory of hari God, gukira. there is healing. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Mose mu buzima bwe In his life of Moses, yabonye Yesu.
He has seen Jesus, ariko amubonera mu rutare. but he saw him through the rock. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Amubonera mu rutare. He saw him but through the rock. Ayigitare cy'Imana reka nguhungire kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu kwihishemo umujinya w'Imana. Kugira ngo Mose abashe kureba Imana hagombaga kuba hagati ye n'Imana urutare. For Moses to be able to see God, between him and God, there needed to be a rock. Hatari urutare. Without a rock, kandi si urutare rusanzwe. and it's not just any rock, it's a broken rock. N'urutare rwamenetse. It's a broken rock. Umujinya w'Imana wose. The wrath of God, umanutse ugiye gutemba uca muri rwa rutare ugasohoka. when it comes through the broken rock and leaves. Hanyuma aho niho twihishe. And that's why we are hidden. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Icyo Imana yerekaga Mose. So what God was showing to Moses, umunsi izabana nabo. it is the day that he will live with them binyuze mu rusengero. through the church. ariko urwo rusengero But this church rugomba kuba rwubatse kuri uru rutare. need to be built on this rock. urusengero rutubatse ku rutare Imana ntiruzi. A church that is not on the rock is unknown to God. urusengero Imana igendera n'uri ku rutare. A church that is visited by God is on the urusengero rock. Imana ihembura n'uri ku A rutare. church that God restores is on the rock. ahari urutare Where there is a rock, hashobora kubaka urusengero. you can build a church. imbaraga z'ikuzimu, The power of Hades, imbaraga the z'umwijima power of darkness ntizishobora will kurunyeganyeza. never shake it. urusengero rw'Imana The church of God rwubatse ku rutare that is built on the rufite rock, imbaraga He has the hejuru power y'abadayimoni, over demons, hejuru y'indwara, over sickness, hejuru y'agahinda, over the pain, hejuru y'imibabaro, over the sorrow, hejuru y'ubukene. over the poverty. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Hallelujah. umunsi Yesu yabwiye Petero ngo kuri uru rutare, The day Jesus spoke to Peter that on this rock, yarimo avuga rwa rutare. he was speaking of the same rock, ubwo Mose yaboneyemo Imana, the broken rock where Moses saw God aho through, umuntu ahagarara where you stand akabona Imana, and you see God, akabona ubwiza bw'Imana, and you see the glory of God, akamenya amabanga y'Imana. where you know the mysteries of God. Imana yarimo ibwira Mose God was telling Moses urusengero rugomba kuzubakwa, that the temple the church that needs ariko to be built, ntirwakubakwa that cannot build hataraba kumeneka ku rutare. unless there's a brokenness of the rock. Hallelujah. Hallelujah. bageze imbere, When they got close, Abisirayeli babwira Mose ngo turashaka amazi. Israelites turned to Moses and said, we need water. bari mu butayu bw'Iredifimu, They were in the wilderness of Rephidim. turashaka amazi. Said, Moses, we need water. ararakara cyane, And he became very upset. ndakura amazi. He said, where do you think I'm going to get the water twese from? turi mu butayu, We are all in the wilderness, are we? hari akabiri kangendana mwabonye, Do you see me with a container of hari water? agasoko ngendana. Do you see me with a source of kuki umusaba water? ibigori? Why do you ask me all the hard things? Imana ihamagara Mose, And God called Moses. ngurakajwe n'iki? Why are you angry, Moses? basabye amazi, They just ask water. nawe mbaza You need to ask me. ngo ke amazi aravayo. And he turned to God and said, where do you think water is coming from? iramubwira ngo reba ririya buye, And he said, look on that rock, Moses. ruriya rutare That rock. rurimo amazi. There is water in the rock. niyo mpamvu Yesu yakoreshaga ijambo amazi ngo ndamazi y'ubugingo. And that's why Jesus will use the water that he says, I am the living water. avuye mu rutare. It comes from the rock. Mose And Moses said, okay. ahamagara abakuru b'Isirayeli bose, He called all the elders and the leaders of N'abantu Israel. bose. Everybody in Israel. afata inkoni ye. He took his staff again. Imana amubwira ngo genda, God told Moses, go. nugera imbere y'iteraniro When you get before the congregation, ubwira urutare speak to the rock rumeneke to break ruzana amazi. and bring water. Uvuge ngo wa rutare Speak to its commanded, you rock, zana amazi. bring water. wari rufunze, Because it was a closed rock. cyari ikibuye kinini. It was a very huge rock. Ifunze. It was closed. Mose ararureba rurumye,
Moses looked at it. It was very dry. ni mu butayu It's in the wilderness. abantu bose bategereje turebe amazi Everybody's waiting to see where this water is coming Afata from. yankoni. He took the staff kubita and hit the rock. akubita arimo yitotomba He was complaining and murmuring. muri iri buye He said, in this rock, niho mutegeye amazi this is where we wait water from. ariko muranduhije You are very hard-headed, amazi ngo but the water splashed out. arikubise Was he hit it? rirameneka The rock broke. amazi aratemba The water flow. imana ibaza mose And God asked Moses, ukubitiye ku rutare why did you hit the rock? uwo munsi icyo mose yakoze What Moses did on that day, yari yemeje ko yesu azakubitwa he proved that Jesus will be beaten. azamenagurwa He will be broken. imana irababara And God's anger was provoked. mose He said, Moses, kuki ukubise urutare why did you hit the rock? kuki ukubise urutare Why did you have to hit the rock? kuki utari bubwiye Why didn't you speak to the rock? abashyizeho sinyatire ko yesu azakubitwa He put a seal that Jesus will be beaten. imana iramubwira tumva rero And God said, listen, Moses, tuzajya i kanani you will not enter Canaan kuko wakubise urutare because you hit the rock. reba uwo mwana witwa yoshuwa Look, the young man called Joshua. yoshuwa bisobanura ngo agakiza Joshua meaning salvation. niryo zina rya yesu And that's the name of Jesus. yesu ni kilatini ariko izina rya yesu ni yoshuwa mu giheburayi Jesus is in Latin, but in Hebrew it's Joshua. yitwa yoshuwa His name is Joshua or is Joshua. yesu ni kilatini ni kigiriki yesus Joshua or Jesus is in Latin or in Greek, but Joshua Giheburayi. is Hebrew. But in Hebrew, yabaza ngo ugutwaza ninde say who's going to help you? yitwa hoseya His name is Hosea. hoseya nabyo bivuga ngo imana irakiza Hosea also means God the agakiza healer, n'akimana or the salvation is of God. ararihindura gato So he changed it a little bit. ngo hoseya mose amwita yoshuwa Hosea, Moses named him Joshua. kuva uyu munsi Say from today, niwe uzinjiza abandi kanani he'll be the one ushering the people to Canaan. Moses, misiyo y'ibiri yarangiye his mission was completed. umuntu wasabye imana ngo ayibone ikamwereka The same man who asked God to reveal himself, and he did it. imana ubwayo God himself yamweretse icyo akora told him what to do. kuko yari yaramenyeye kubona ubusate ashaka no gukubita ririya buye rindi But because he was used to see the pieces or the brokenness, so that's why he hit the rock. arakaye And he was very imana angry. itangazwa nuko yarakaye And God was shocked why Moses was angry. ntiyabashe kwinjira i kanani For that reason, he could not enter ariko Canaan. yesu ni umwana mwiza But Jesus is a wonderful man. hasigaye ibyumweru bibiri Just 2 weeks before kugira ngo yesu abambwe Jesus to be crucified, yahamagaje mose he called Moses ku musozi wo guhindurirwamo on the mountain of transfiguration. aramuhamagaza He called him. baraganira They spoke. ndatekereza ko yamwibukije n'ibi I think he reminded him of these things he did. ngo barimo baganira As they were speaking, ibijyanye no gupfa kwe they were speaking about his death. ibyo amategeko yavugaga What the law spoke, n'abahanuzi bavugaga what the prophets spoke. abahanuzi bari bahagarariwe na eliya uwo munsi The prophets were represented by Elijah. abanyamategeko bari bahagarariwe na mose The law were being represented by Moses. uwo munsi baraza muri yesu On that day, they were all united in umwe azana Jesus. igitabo cy'amategeko One brought the book of law, undi azana igitabo cy'abahanuzi and the other brought the book of the prophets. muranyumva neza Are we together? ibi bisate byombi These two pieces, isezerano rya kera
The Old Testament byavugaga kuri Yesu, will speak about Jesus. amategeko yavugaga kuri Yesu. The law spoke about Jesus. Uwo munsi barabimuha. On that day, they were handed to Bamaze Jesus. kubimuha. As they handed over to Jesus, Petero arabibona. Peter saw this. Ati Yesu, He said, Jesus, ndagira ko abagabo mugumana aho ngaho ngiye kububakira uyu munsi. I think you and Yari those mu men, mubiri agasinzira akagaruka. and he said, I think you and those men should stay there. I will build a house for you. Ndubaka inganda eshatu. I will build 3 Imwe houses. yawe, One for you. wowe undi namumenye ni Eliya. And I think I know the Uwo other ni man Mose. is Elijah and Natwe Moses. twiryamira iruhande tubabera abazamu. Yakobo araba umuzamu w'umwe na Yohana nanjye wundi tubacunge. And for us, we are going to be bodyguards. We are going to be watching and protecting you. Ijwi riva mu ijuru. And the voice come from heaven. Rabwira ngo uwo mumwumvire. And they say, obey and listen to this one. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu. After his resurrection, Yesu azutse. after Jesus rise, Aragenda mu nzira i Emmaus. he went on the road of Emmaus. Ahasanga abagabo babiri bagendaga. He met 2 men who were walking together. Asa n'ugiye kubatambuka. As he was about to pass by them, Ariko ahagarara muri bo. he stood with them. Avuga ati, numva ikiganiro murimo muvugana. Mwakingoppezaho nanjye nkumva icyo ari cyo. And he said, Muravuga iki? what are you talking about? I'm very interested. Baramureba. They looked at him Ati ariko wa mugabo. and they said, but you, Uri man, umushyitsi i Yerusalemu. are you a guest in Jerusalem? Tuzi ibyabaye. You don't know what had happened? Atuya n'ibiki. He said, no, tell me. Tuzi ibyabaye. You don't know what happened? They Ntabwo asked, wigiza nkana. are you not just pretending? Atuya mumbwire ndumva amakuru. He said, no, tell me, what's the news? Ati reka shaho wa mugabo wahura n'iki, umuntu witwa Yesu yari imfura wa mugabo. And they said, this noble man called Jesus, you don't know him? Yo. Yabwirije ubutumwa. He preached good Agirira gospel. neza abantu. He blessed people. Twese twari twamubaga inyuma. We were all behind him. None dusubiye iwacu mu giturage. Now we are going back to our villages in Buri muntu Emmaus. yagiye ukwe n'undi ukwe. Everyone has scattered around. Baramwishe. They have killed him. That's Yesu the amaze news. kubyumva. After Jesus heard the story, Ngo atangira kubabwira amakuru ya kera ngo uhegeye cya Mose. he started telling them the story from old long Ibyanditswe. time Moses. He said the Ngo scriptures n'iby'abahanuzi. and all of the prophets. Agarura yapicaye ku musozi wo guhindurirwa. He brought the image on the mountain of transfiguration. Avuga ko agomba byari byaranditswe ko yagombaga kubabazwa. And he reminded them that it was written that he had to Wese suffer. nimuzi ko mu mategeko byavugwa. Said, don't you know that it was written in the law? Ababwira ko abahanuzi babihanuye. He reminded them that all the prophets Ngo prophesied. igihundi yigarukiraho. He said, and this is not the end of the story. Azazuka. He will rise. Namara kuzuka. After he rises, Amahanga yose. all the nations, Amahanga yose. all the nations, Azamwizera. they will believe him. Uzamwizera we. Whoever believes him, Imbaraga z'umwijima ntizamugiraho the uruhare. power of the darkness will not have any power over them. Uzubaka kwizera we kuri we. Because if they have that faith built Ni on him, urutare rw'ubuzima bwacu. he is the rock of our Iyo life. tumwubatseho When he built on him, ntiduhungabana. we are not shaken. When he built on him, Ntidutinya. we are not afraid. tumwubatseho When he built on him, ntiduhunga. we don't fear. tumwubatseho When he built him, turakomera. we are Niwe strengthened. rutare He rw'amahanga. is the rock of Urutare nations. He rw'imyaka. is the rock of Urwo nations. Dawudi yihishemo Sawuli. This is what David hid from Saul. Aramushaka aramubura kandi aruri hejuru. He sought him, but he could not find him, although he was standing on top of him. But in this rock, Nibwo Samusoni yaryamye. it was Samson laid, Amazi akamanuka yilehi. and the water from Lehi came on Aranywa him. aradudubiza. He drank Muri urwo rutare on this rock. wa Adulamu. Adullam, Nibwo rwatunze Dawudi mu gihe yari yihishe. that's why Agiye David, kwandika za zaburi ze aravuga ngo ni urutare nihishamo. that's why David hid. Hallelujah. And when he wrote Psalms, he said, he is the rock where I hide myself. Twaje kubabwira ngo So we have come to tell you, twongere twubake itorero kuri urwo rutare. let us again build our church on this rock Tugarure kuri Yesu Kristo. and bring the church on Reka Christ. itorero ribe kuri Yesu. Let the church be built on Ryubakwe kuri Jesus. Yesu. Be built on Jesus. Niyo ama infiltration atazaryinjiramo. That's why Ibintu bibi bitazaryinjiramo. that's why all the attacks will not come to us. Bavandimwe So brethren, muhaguruke dusenge. please stand up and we are going to pray. Ndasaba ngo I will ask you, amahoro ya Yesu may the peace of Imbaraga Jesus z'Umwami Yesu and the power of Jesus zibane nawe. be with you Mwubakire kuri uru and rutare. be built
built on the urutare rock. ni yesu This kristo rock is urutare ni yesu Jesus Christ. kristo This rock is Jesus Christ. haleluya Hallelujah. shimwa yesu Be praised, O Jesus. shimwa yesu Be praised, O Jesus. gitandara zamanirata kuri wewe naronse ubugingo wambereye w'isoko nziza kuri wewe niho nzubakire gitandara zamanirata kuri wewe naronse ubugingo wambereye mwiza haleluya wewe umberu iyo guta yeah uri hafi rutare rwanjye iyo cyumwiza yo wewe umberu usata oh zamani yo naronse ubugingo wambere haleluya isoko nziza kuri wewe niho iyo ngutabaje iyo ngutabaje uri hafi yanjye ugiye cyumwiza yeah wewe umbere umucyo haleluya iyo ngutabaje uri hafi yanjye ugiye cyumwiza yeah wewe umbere umucyo zamanirata kuri wewe nabonse ubugingo uwiteka mana turagushima Oh, great God, we thank you. muri uyu mugoroba udasanzwe This wonderful uru evening. rutare You twubatseho are the rock we are built uru on. rutare rw'ubuzima You bwacu are rock of our lives. tuzubaka itorero ryawe On you we will build your Kuri urwo church. rutare. On this rock. ni wowe yesu You are uru Jesus. rutare rwacu You are our rock. uri ubuzima bwacu You are our lives. niwe gitangaza You are the one. ni wowe tureba You are the one Niwe we look up twumva. to. It is you that we listen to. shimwa yesu Be glorified. shimwa Jesus. yesu Be glorified. shimwa 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 yesu Be glorified, Jesus. mwene data bugufi bwawe Nearby you, hari brother, urwo rutare there is the rock rwifuza guhindura amateka yawe that wants to change your life, kukubakira urugo to build your marriage, kukubakira akazi to build your employment, kukubakira imibereho to build your lifestyle, kubaka urwo rusengero or to build that church. bugufi bwawe Nearby you, hari urutare there is a rock. subira muri iri sengero Repeating this vuga ngo prayer. mwami yesu The Lord Jesus, nyubakira build for me. nyubakira itorero Build my church. nyubakira ubuzima Build my life. nyubakira urugo Build my family. nyubakira imirimo Build my work. nyubakira abana
build my children, nyubakira umutware, build my husband, nyubakira umufasha, build my wife, nyubakira umuryango wanjye. build my family. Mwami Yesu, Lord Jesus, bohora, set me free. hembura, Restore me. ndahembuka, I'll be restored. bidura amateka, Change my life. arahinduka. It will be changed. Shimwa Yesu, Glorify Jesus. urakoze Thank you kumbohoye for you have delivered uyu me munsi today n'iteka ryose and forever. mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.